Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ePhambili. Inkonzo yesabatha lasemini siyibhathela umfundisi uMbhele wasevuza zakhe. Nkosi ngusisi. Baba ngizocela umvangeli uNcwabe wase Khuzanani eMzumba bangisize ngomkhosi womthandazo. Bandla lenkosi masikho standards amen. Omuhle ngendlela esimangaliso. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi uba ungipha amandla. Ungiphe nkosomsa nokuba ungiphe isibindi. Kuba ngikwazi ukumela nalomsebenzi wakho oyingcwele wasezulwini oba ngumntwana omncane wasemhlabeni. Ngizocela Nkosi ukuba ungiphe amandla isihlabelelo sika 225. Namhla mina namhla Nkosi namakhosi
uNkulunkulu wabantu wehla ezulwini wazoba umuntu abantwini. Nkosi angizoshumayela baba, ngizoxoxa nje indaba. Ngizoxoxa indaba, ngizoshumayela. Nkosi ngiyakhumbula ukemzimbeni wesine ngasikhathi sowushintsha ibhantshi ngakubona Nkosi. Sahlangana ngamakhanda nomfundisi uMkani. Wathi uMkani mfundisi Mpele, wathi namhlanje kuzohlwana inhloko nesikhanda. Wathi kodwa ngicela ukuba mfundisi uzubheke umuntu okuyena ozoqhamuka ephethe inkosi oza nenkosi. Lo hamba nenkosi kobe kuyena lowo ozoba inkosi. Ngabheka ngempela ngakubona Nkosi yamakhosi, ngakubona thi Nyazile uZulu, ngakubona uza nenkosi uthiko lenkosazane. Ase ngiyagcwala emoyeni wami kade sokhuluma noMkani sasesithintana saqhuzana. Ngakubona ukuthi kuphelelisiwe konke kuphelela ubhoko liphethwe wena elaliphathwe inkosi uthingo lenkosazane. Asokuphelele athi kuphele kanti angakaboni kuphelele. Lafika lelo suku leso sikhathi wase uthathwa lo mzimba wenkosi wasoyogcinwa endaweni yamagugu amahle asezulwini wasowubekwa. Uma lapho sesisuka sengigudwa ngekhaya, ngafika ekhaya ahlala ngingakangeni icala. Uma ngifika ekhaya ngihlala ngalala. Wathi ekuseni wasengithinta umama wayesekhaya, wathi we baba ngasabela ngalo. Ngathi yebo. Wathi kukhona into engiyibonile ekusuku. Ngathi ubonile? Wathi ngibone isimanga bengisedrobheni eThekwini. Uthi ngibone isimangaliso, ngibone amalamba amabili ekesibhakabhakeni. Uthi lamalamba khona ngathi elingenzansi, kukhona eliphezulu emoyeni. Uthi kwamemeza ilizwe, yabona la malamba. Uthi ngathi yebo ngiyawabona. Wathi wabheke kahle la malamba. Wathi yabona lele phezulu. Wathi yebo ngiyalibona. Wathi lasebuhleni. Wathi uyalibona lele elingenzansi. Wathi lasethembezile. Wathi wabheke kahle la malamba ungaqhwazima. Uthi ngawabheka la malamba. Ulasesisuka leli ngenzansi lo number 2. Uthi lehlika kancane lelo lizophathazeka phansi emarket laqisha. Base kuthi leli laselikhanya umhlaba wonke wasawukhuza ingcwele. Njengoba silapha ngiyabonga Nkosi yamakhosi, ngoba bengazi ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikhulume esizweni salapha ngomuntu wakude le emampondweni, kodwa wangithuma ukuthi angizokhuluma indaba zakho. Waphinde wangagcina lapho wasokuyahanjiwa kwale eGospel kwenziwa umhlangano eGospel. Lapho wafika Nkosi yamakhosi wenza umhlangano, angitholanga ithuba lokuthi ngangitatazela ngihamba ngehla ngenyuka, ngihamba namaphoyisa wahlela ngenza yonke into. Azange ngikwazi ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngibe ngingene etempelini. Wavala umhlangano ngahamba ngagodwa ngaye ekhaya. Ngaphela ngathi ngiyalala ekhaya, ngasibona isimangaliso. Ngakubona Nkosi yamakhosi ugqoka umjiva kade ugqokile. Ngakubona uhleze esihlalweni Nyazile uZulu. Ngabona amakhosi wonke, amakhosi omhlaba engiwaziyo, amanye sihamba nawo nangingawazi. Ngabona Nkosi engungile egqoke ingubo yomdabu, egqoke izingwe wonke lamakhosi. Engungile ekwenza idrive. Wathi ujila phezu kwakho ngase ngibona ingilosi zonke ziphaphazela zishaya amaphiko ziyalalisa phezu kwekhanda lakho. Nkosi yamakhosi iqalazela phela kudala. Sokuyadlelwa nje ukudla babonile ukuthi lapha kukho kuyadliwa kusenyosini kuyathathwa la kuthesa umqebo wasezulwini. Kade laphela iqala Nkosi yamakhosi. Angidlule lapha ngifuna ukuhlala ndawona. Ngifuna Nkosi yamakhosi ngengilande ngomlando wakwelakithi. Ngoba ngeke ngilande kakhulu umlando ngikwaza, angeke ngikhulume ngendaba kaBhombela. Ngithe manje ngenyuka la ngabona unyawo phezu kwetshe
ngabona inyina lesondo lehashi lalanyathela khona kanyo ngazofika lethu mina ngihamba kancane ba vele ngiyaxoka ngikhokoza ezingazofika uma ngifika lana ngahlala ake ngikhulume ngobhombela uBhombela umesuka lapha yana eGosberg wenyuka njalo wadlula njalo wabheka eBhekmesiya wadlula eBhekmesiya wadlula inkosi yaKandelu wadlula inkosi yaMabhele kwelakithi wanqamla njalo wayofika enkosini uDlamini kuthi wathi befika phezu kwentaba wafika wamathinti wasebheka emuva wathi hawu baNkulunkulu sengihambe kakhulu wasengambe kakhulu manje umthetho kaNkulunkulu awuvuma ukuthi ngihambe nabantu isikhathi eside kangaka bengabhabhadisiwe kufanele babhabhadiswe abantu balapha umfuno kuphi bathi nangu uMzumbe uyabona uyisihlabathi akholutho baba akholutho eMzumbe wathi ngizokwenza njani waseyathula waqalaza wathi ukhona la phezulu kwalentaba balapha phezulu kwentaba sibona nje utshani namatshe nezihlahla sibona lutho uthi thina sinobaba uthi umhlaba usayiphalishi lapha ezbalentaba uthi sasekela phakathi kwalentaba ithange lamanzi umpompi sawuvala ngamatshe ayisithupha uthi ungampompoza sawuvala ngamatshe ayisithupha uthi imbala unanimba lana uthi nizofikela kulompompi wamanzi ngizofika ayisithupha niwakhe benze nifike empompini wamanzi basebethawu kaNkulunkulu ushoniwe ngale kulomuzi ongale emizini waka asemakhambuleni ushoniwe khona umthetho wala uma kushoniwa usothinta umhlabathi wasenkatha basehlikele khona wahlika wakhona wathi befika khona wafika wabuza madoda nikwenze njani inhlabathi ibovu kumbe wangenzansi wabuza ukwenze njalo la kodwa ayishoniwe wayesethi hayi waseyangena waphika ubuza emakehleni ngaphakathi athi abantu abamkwenze njalo abhekane emahlweni amakhetha dawo ngoba kayona nje mina semdala ngithi ngimdala ngoba semusha wathi abantu abami bambheke emahlweni wasethule etwenzeni bathi ayishoniwe njengobona nje uyabona nawe kushoniwe lekhaya ngakho nje shona ingane ukuphela kwayo le ekhaya emakhambuleni ngani ngoba manje seyishonile ineswezini ishonile Fodez yashona njengoba ubona umuntu kaNkulunkulu nazi impukane siyangena iqobo eliphezulu sokulese unakele nomzimba wakhe asethule wasothula baba kwakuwena nazi lezulu kwakuwena uqobo lakho kwakuqobo lakho kuwena wabuya wasombheka wathi unkosikazi wathi mame kathi utshali manje ulibeke esineni uhambe wabuya basumlile eminyango wayaluzuma wakhumbuzwa wangafuni umbula itshali azimboze ngalo wathi hayili zembule hambe manje uyobasa eminyango hayiwa wangakanzima kumama ukuthi aphume basebeshwa abefunda abahamba naye bathi ngeseshilo yenza lokho njengeseshilo yenza lokho njengeseshilo wayesephuma wahamba wayobasa umlilo eminyango wawusheshisa ngoba wavele kubasiwe ngoba kuphekwe izitambo ukuthi abantu laba amamba belibethola ukudla ngesikhathi ezithile wasethatha inkuni wahlanganisa wabasa washeshisa wafaka ibhodo wafaka amanzi abila asheshisa wafaka impuphu yabili impuphu ngokushesha wakala isikhathi wawungasekulungile ngoba mabona ukuthi wabona selungile wabela suka wathi ubani kamlale ngani bathi usigebengu wathi noma usigebengu ngizomqamba igama elisha ngokuzobulaza lo lapha eSouth Africa ngoba uzovuka kwabafileyo wathi membuleni hayi kodwa abantu hayibo athi amakhetha hayi lesithelo umuntu senenziwe zini eshonile senake lokhu uvipho seyanuka ngeke kulunga ukuthi umvule awathi hayi vuleni bamthula bamvula awulela wahlala eduzane bashaya isiqepheluzane wamemeza wathi Lazaro uvuka wangavuka waphila Lazaro uvuka wangavuka Lazaro uvuka wavuka wahlala ngezi amen waphela ukubola waphela zonke wangangashona entoti empukane zanqamuka wamthatha wambeka emathangeni wabiziphalishi leziphalishi wamfunza ngomuni iphalishi wadinya wamthatha wamnikeza unina washemnyango washa amaphili phezulu
basuka lapha kugqibela umgodi basheshisa abantu umgodi bakhetha inkosana lapho bamlandela benyuka nabo intambo baphelela phezulu washesha waphezulu esibeni wathi mafika esibeni phezulu entabeni wathi mandla wathi umhlabathi omnyama lidlule kwabofu wathi kwampofu lingabheka kancane ngizobona namanje bahamba ngempela behlika bathi bebona wasekhala omnye umnomzana wakhona ngoba sikhononda simphikisa uShembe nalaka losebamphikisa le ndoda kashiba thatha ayingeke uhlale zethu izinto ayikho lento namhlanje ayikho lento ayisho wasethi wathi wena mnomzana akakhulumi ngomlomo uzindla ngenhliziyo wasethi mnomzana wozama wasezwa wathi ngicela uhambe yolanda istep sami eGospel hamba istep sami eGospel yashona ilanga manje wadonsa wahamba lo muntu babeqhubeka babemba wahamba lo mnomzana wahamba ephikelele khona eGospel babemba bathi inkosi bathi nali umuntu kaNkuluNkulu nali litshe laphuma litshe inguzungu enkulu engaka engangaphezulu kwebhola iwulawo ndinhle lenguzunga bayithatha wadibekeni ngaphezulu baphinde baqhubeka yaphuma yesibili bathe ngaphezulu baphinde baqhubeka yaphuma yesithathu yaphuma yesine yaphuma yesihlanu yaphuma yesithupha hlela ngahle sokumhlali kaNkuluNkulu ngabusawuthinta lo asambeni siyolala bahamba bayolala baphekelele ethempelini elethezini bayolala khona ethempelini elethezini bavuka ekseni baphela khona bafika beqhuma ngaphandle kitheka bababhakisa lososipho namanje sikhona sikasifuna siya sithi nali iBhayibheli kaShembe sikhona siyabona lososipho esakhonjwa ubaba mkhulu sisekhona namanje sisakhona siyampompoza senze ngomsebenzi uyawakha lamanzi ayaphilisa uyawakha enza yonke intabushiso ubaba mkhulu ezisimangaliso sibonwe ngamehlo Shamali wamayanyenya awakhe asesindisa ngathi ababusisi ufata kanti antshontsha lamanzi aselethezi indaba kaShembe enkulu kakhulu inde kakhulu ngaqala esenze leyo shone la inde kakhulu indaba kaShembe ngeke uyiqede inkulu kakhulu kodwa hayi ngokungishayisa ngovalo unye ngolunye usuku baphuma nekhumbi bathe kuseni ngabo number 1 ngafika ngalayisha ngaba nenhlanhla esimanga ake siwathi umuntu ayicela ukugibela ayimisa wagibela baphela u18 wadlula athi 20 athi 21 athi 22 ekumbi nyenye athi mina kwenza kundishise kahle impepho mphume ekhaya bese babaningi abantu ekusendingedwa umina oqala kwesavele ekseni imoto zihleleleke eze ngilayisha ngezisimanga namhlanje kanti angibuzanga elangeni ngikhamula nje kade ngenze ndabheke phansi iyehlika akukho bleke ufuna ukuba ngibhekise linuke bayilayishini ngikhamula phezulu ngenda chadleki lathi phaka phansi ngapha abanako okukhulu ngakawe babo Athawe Shembe ungeze ngafa namhlanje akaphela ngaphaphela ngithi laphathi play athawe babo yakala phakama yadobeshe yakala akhuphula volume ke manje abona yakhuphula volume manje wokuthi akeshima kakhulu ke manje ngiyabheka ngabona nanti lo lilimile kule side elingalefile asabela lo lefile ngithatha mzoyicontrol lapha phansi mangijike phansi ebadryini akuyozwa kodwa ngoba yila kuphela khona malo maphela maphela ushona ngalukuneliwa kodwa namhlanje kuphelile ngami ngiyabheka nalelinyilo liphela ingodo futhi lisika leli limemgwaqo liyama lo side lapha ngatawe bongeze ngapha kawe Shembe hayi namhlanje kuphelile ngami basuka abantu bonke kade angibazi abantu babeshiba amazi uShembe basuka zonke izizakha uShembe bezakhola uyakhola ukuthi uzothole ngabona indlela encane afika yithi balani isihlahla phansi akudla ngala yalani isihlahla uthi olandelayo
manje. Amen. Ngiyakhoza yena ngikhoza uNkulunkulu. Athi nawo, uthi mbana umuntu. Umuntu egqoke isigqoko esimnyama efake umjiva omhlophe. Lapho usuke intambo wavula isitapha ngakuwena wangena lo muntu. Yathi shala masashatha ukushayela ushamba uqobo. Hayi baba ke siphela kaThixo ngolo. Yabuya kulela mgobeli yathula thina efedeke shaka tidray yahamba eziyoma njengalapha kude yama. Ngabona umbesika bonke beyocha. Bonke abantu bahleba awunami hayi nami ngahlala phansi kathini asebona nami ngahlala phansi bathi awushembe kanti umkhulu kangaka awushembe kanti umkhulu kangaka kanti bongithanda nami hawu wabe sengikude ngabe sengisezulwini manje awushembe basenda konke abantu kanti akuqinile lapho basenda abantu uthango liyawusuku 1992 ebuhleni hawu ngifike la kaBesta ngifike kusika ekhaya ngifike kadadewethu kaBesta ngilale ngizwile ukuthi ufikile inyanga yezulu kade le impela le esilweni ibambekile impela yabona ile la umfundisi uPhelezi yayikhona le ele ifikile ifanini ngoAgasti July wonke ayikho ezaqhamuka ngoAgasti hayi sayihlala ahalazela mthahla kuyona engaphuthuma ngangafika kwenzeka izimangaliso hawu naselezulu hayi uNkulunkulu awuNkulunkulu awufunda incwadi ngenyamatha ngeke wena ke awufunda incwadi uJohn 14 awunjezo zingakhathazeni bese ungifundela u8 verse 8 ungivulela verse 8 John 14 verse 8 John 14 verse 8 uFilipu wathi kuye Nkosi sibonise uyihlo kuze kusanele uJesu wathi kuye enginani isikhathi esingaka hawu isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na umbonile mina ubonile nobaba ubonile ubaba mpela ushongani ukuthi siboniswe ihlo na usho nami ukuthi siboniswe ihlo na awukholwa ukuba ubaba nobaba ukimi na awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba ukumina na yamazwe ngiwakhuluma kimi lamazwe ngiwakhuluma kumina angizikhulumeli mina baba uhlala kimi kodwa ubaba ohlale kumina uyena owenza umsebenzi kholwani yini ukuthi ngikubaba nobaba ukumina uma ngenjalo kholwani yini bese ngikholile umsebenzi engiyenzayo ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo uyoyenza nemkhulu kunale uyakuyenza ngokuba sengihamba ngiyakubala lokho nokucela ngegama lami ngokwenza ukubuyisa adunyiswe ngendodana uma nicela utho ngegama lami ngolenza uma ningithanda gcinani imiyalo yami ngiyacela kubaba aniphe omunye umthokozisi uyahlala nani kuze kube phakathi inkosi kubusisi oyibambe kanjalo oyibambe ibhola ngabona isimangaliso ngathi mangifika ePhalamende ekhathi
imoto lapha kabhesta enyuka nami yathi mafika phakathi ngathi uyashumayela ushumayela kumina wathi mafika phakathi yaphela imoto ebengigibele yangaye ebuhleni alinda la elabheka uZulu alinda manje yakhamuka enye imoto yafike yithi ngikhotsilisho ngibona abantu ababili bandlale ucansi basemboza ngengubo angiboni into labayimbozile ngasikhathi sebesukuma la abantu sofika ithekisi elisithatha isiletha la ebuhleni isuma ngijaha ungena mina base beyithatha lento omnye abambe ngala kwetshala omnye abambe ngalo kwetshala iphendule lento ibesigaqa hayi nginganako ba ngisijahelele ngijahe khona ngikephu kancane ngingakunaki ukuthi kwenzeka ngizambele ihambe sihambe nabo sihambe ngifike sifike lapha sefike ngala babamkhulu baphume ngala nami ngiphume ngala siyohlangana lapha enkosini inyanga yezulu masifike enkosini inyanga yezulu ngiyize ngedress ngiza kuyona akukhona ngikushila ngithombile sengiyagala wena sengiboza nokhulu sengihlawula ngiyagijima ngesabatha bese ngiphuthuma ngifuna ukuyobika enkosini inyanga yezulu yithi mangifika ngijahele ngihalazela ngishahe enkosini ukobika lithi lizwe bonke abagqoke ingubo emhlophe abangasondeli la kumina futhi abantu abangagqokile kuphela ngoba laba abagqoke ingubo emhlophe sebenayo inombolo abayishayayo sebenekhodi bebengidinga bese ngiyabathuma emoyeni sithumane emoyeni nabo ngokunjalo laba bakayazi ikhodi ngifuna bona ayi wasengihlangelela nangu umshumayeli uKhanani uGumede wasethi hayi hamba ithi mina hawu hamba uma sokunjalo into azenza vele uhambe ukuphi ithi mina ngila kaBest athi hamba ubuye ngakusasa yabona nje olesine ufika ngolesine wena ngidedeli ayilanga ngolesine nje olesine mafuna ukumbona wenzekeni ke hawu madoda ngasikhathi ephume endlini yajomba impela ngiyabona nje sengijomba ngayo sengigishima ngamagalani makuspeed ngiyake impela sesidlulile 140 sesihamba ngo160 lapha yana ngasikhathi ephume ekuseni ezethempelini emini enkonzweni yasemini sikhona sishaya sithe shaya ethempelini silindele yena wathi meqhamuka nje baleli ilanga lilanga awukathi wawenza wawuzibona lesakuthina nyazi lezulu ubukhosi bakho kodwa singakuboni ngoba sabasemhlabeni kathi wawuzibonakalisa Nkosi yamakhosi wathi baphuma laphana wathi baphuma makadane bakhumbula babekhona bengikizela izulu bengikizela izulu isifinini bengikizela isifinini lathisa imvula ngokusheshsha waphela ngokuphazima kwelanga lathisa imvula ngamandla esheshayo enkulu imvula encane yakhuma induku yokuqala ashawula nonzima kabi shawunyazonzima kabi ashawunyaze weza kancane yanetha weza kancane eshaya induku yesibili weza kancane eshaya induku yesithathu waguqa epulpiti wasomathi Nkosi sikelelo ba zayibamba wabusa sokudwa kubuyele emuva aphindele emuva sasiyamba kwaselikhipha ke ukuthi abahambe bonke abagqokile funa abangagqokile ngolesine sengiyaya ke sengihamba nalo mama njengomyalelo wakhe ngihambe ngempela ngoduke ngize ngibuye ngolesine ngihambe nalo mama siyofika mama siyesifika nangu ngifike kuyena sengiseduze nje nangu nomama uyeza lo mama nayi ingane ilele lapha nomunye angibona noma ngane noma intoni kumbani ulele nje umbuzwe kodwa manje ngiyabheka kancane engathi ikhanda lomntwana anginganaki ngihamba ithi ngimuva sethi nangu lo mama sethi baba mina ngikholwa le ekhaya hawu
kanti uyaphi engilalela dotheni angikholwa mina baba lekhaya sengihlupheke kakhulu ngihlupheka lengane yami lokho yazalwa seyihambe wonke ama-SBA kuthiwa inawo amathambo seyishekiwe yonke indawo egoli kuphi Cape Town kuthiwa akekho amathambo ngahamba ngaye enyangeni zayichama zayikhothisa zenza yonke into ake amathambo akekho manje baba kangazi mhlawumbe ungasho ungisize wathi una amafutha wathi lo mnyayi anginawo onaka amakhosazana akadesa amafutha wagijima umama wawathenga wabuya namafutha weza kuyena wafike wabusisa wafaka umuntu kophela wangabheka phezulu wafaka umuntu wathi ngosibusisa wathi khana hey mama unali ispoon unali teaspoon wathi nginalo unali teaspoon wathi nginalo wathi uyabona la kudliwa ngakhona wathi bamba ngakhona la ubamba ngakhona yikhake umkhothise masomkhothisa ngase isikhathi ngiphizi masomkhothisile ube soyahamba ufike ekhaya umgeze umqede umthinya uhambe uyakhanaka amanzi lapha ethangeni wakha amanzi ethangeni lapha kunethanga lapha ngase-office ukha amanzi ubuye ufesothi nawo wathi wakha amanzi ubuye nawo uzela namanzi ababusisa ubaba uyofika umgeze ekhaya masomgezile wamqeda ube sowuthatha la manzi abusisiwe umkale ekhanda umphothule ngawo wathele ezandleni umsule ngawo umzimba wonke ube sowuthatha amafutha umgcobe kusuka ekhanda kuyophuma phansi enyaweni umkhothisa zonke insuku uzohamba lo mntwana awu wophela wayemkhothisa waginga awabuyisa washaya iomo legwebo waphuma iomo ngaphezulu waphinda wakha kwesibili wamkhothisa waginga wathamba kokha amanzi wahamba nokheneli eyali esetha abantu wayehlika umama ehamba eyokha amanzi wayenqamula umama wathi engakafiki ethangeni ngeke sekhuzwa ingcwele akukula amehlo ayibona azimfaza umhleke ubaba sengibona sekeduze kanje iseke njengoba baguqwa ngayeka manje kuyaba ngabheka lapha akuzwa ingcwele awu naye ngani iloli ingane yathi manje ngala ingane yeyama yavele yavuka yaguqa ngamadolo yakhonza ingcwele yanyuka ingane kancane ingane yama yakhonza ingcwele yasuka ingane yahamba yabaleka ingane waphuthuma umama waphuthuma lomnye wayibamba sekubhaleni nwele sokubhala ingubo nasenweleni wabuya nayo weza nayo wafika wafula isiphama wachephula isinkwa wayinikeza esithatha isinkwa yahla umuntu kade engakhulumi engazi wathi ubani wenzekeni wathi umkhulu uthi angisukume ngase ngiyasukuma umkhulu nyazi lezo umkhulu Nkosi yamakhosi angazi sobonga abantu kodwa-ke engifuna ukukhuluma ngako manje sengifuna ukuhlehla ngiphindele emuva manje ngisiyeke isibhedlela ngihlehla enyovu ngifake kule vest Nkosi yamakhosi uthi omunye ngolusuku ephethe inkonzo ithi inkosi ilanga yathi eParadise kuhlele ukugcwele yathi umuntu angasangibone iphuza utshwala mina uthi anongikhipha kulo muzi ngoba lo muzi akuwona wami kaNkulunkulu nize ningikhiphe uma ningase ningibone ngiphuza utshwala kulo muzi uthi wakhona inkosi ezweni elitheze uthi lenkosi ayinamandla kakhulu lenkosi engabhekani nezinye izizwe uthi lenkosi mayiphumile yayishaya ibeke ishaya ibhudo kwezinye izizwe ushila ngaphuma sinikode uthi yayibhuda lenkosi makuyaphuma uthi iphuma lenkosi makuyaphuma itekele phansi ibuye ingene kulo muzi wayo uthi muzi ungakwazi ukungena kona uthi lo muzi unesiziba ejikelezile lo muzi ukesenta ungakwazi ukungena kona uthi wayiziba lezimpi enqobe ezilwa lezimpi enqobe lenkosi inkulu kakhulu inamasosha iviva iwavivisa amasosha ayo ngaphakathi eqinile umkhosi omkhulu onempi kakhulu onamabhekana nezinye izizwe uthi ahlala phansi amakhosi ahlangana amanye athi ake sikhulumeni lo muntu sizomenze njani lo muntu inkinga lo muntu sizomenze njani
uthi kwathi ngazela uqhamisa dawudawana nje senkosi sathi hawu mina nginalo icebo unacebo nini na uthi mina hayi mina ngingakwazi ukuthi ngiye khona yobe situpheki yobe sitasa ngiyohlala khona yobe situpheka ngibhuquze ngifaka amasaka ngibhuquze ngibhuquze ebhekeni ngihlale khona ngifunde yonke into yakhona bese ngabuya ngiyantshena ukuze ninqobe le nkosi nginqoba kanjani wathi uqiniseke wangizofunda ulimi lakho bese ngiyakhona kodwa wahamba waya wakhuleka wangena wamukela ulusitaputaphu esinje samukela usahlala lesitaputaphu sahlala sadla kwakuhle sahlala sabuka ukufika kwamasosha la ngaphakathi eviva kade siviva nje esihola inkosi yamakho sisuke ebuhleni kanti bakhona abayinsolo ezihlolayo ukuthi uviva kanjani eviva wasola wanyenya waphinde wafika umkhosi omkhulu wasekwenza idile elikhulu kwafika inkomo kwafika igabho kwafika imbuzi kwadliwa la kwabuswa utshwala kwaphuza isho loNdlunkulu kwalala umuntu wangava savala eminyango namakati akhona adabazalala kwalala wonke umuntu la komkhulu walala hawu wabuka iloni iceba ngabanjwa ngalo ufuna ukubanjwa ngamhlaba edakile namabutho alala kodwa nayizikhala alala aqethuka alala amabutho wathi hawu ngamthola kahle udawa wasuka lapho waphinde emuva wakwela kubo wafada sengibafundile ngibafundile wena ngelithile nyangenethile basike benomkhosi uyaphuza kakhulu lapha isho nekati lakhona iyadaka nombani nombani isho namantombi zakhona nentombi ziyadaka wonke umuntu okhona kuyadaka namasosha ayadaka akalale ezidemeleze nezikhala kunjalo hawu siyabonga awuncekwenhle akusebenzeli basuka bahamba bayakhona wathi into kwenze njani umfrenzi obonje wathi anginalo iliso vulani umfula ngaliceleni numbe umkhosi makafiki numbe senyawuqipha kwabe sekuthi-ke ngomkhosi ube siyabhodloza kumfula bese uyahamba umfula ube seliyasha idamu bese niyangena awukwaba njalo ngampela wawuvula umsuka ucupha kwangalona ngababhodloza umfula bangena abafika bashaba babhubhisa enkosini kwaphela yini na utshwala yabhubha enkosini namandla ngencazi utshwala omuba kadeli uyanyonyoba omuba kadeli akadeli uthi ubaba mkhulu uthi wahamba wanamula ubaba mkhulu wahamba wathe bona umuntu omdala isathe esidala seza kunuka isigabe esiphekiwe wathi uyezwa umuntu omdala wezwa kunuka imfudu iphusha ebhodweni wathi wabheka weva kunuka insilo yentanga iphekiwe ebhodweni wathi wezwa ingumkazane ibila sengathi uzayibona ingumkazane lambili omusha wakalaza wathi esaqaza wayibona insizwa yomume iza kancane kumuntu omdala ize kancane sakwazini eyafike yakhuleka kulo muzi sihlala sodwa wafike wakhuluma nalo muntu omdala wakhuluma uzwe ngathi ngisekumnandi kuyisimangalisa ubani wathi mina ngushela uyafuna ukuya ezulwini na wathi ngiyafuna wathi kodwa usomdala wathi kulungile lokhu uzungakwenzi lokhu wamnikeza imithetho uzungakwenzi ungagayi utshwala kulo muzi manje njengoba sengingenile uzungagayi utshwala sengingenile mina Jehova uzungagayi utshwala manje wayesesuke sehamba wahamba udu iminyaka kwaphela ukudla esakulazini endlini kwaphela nya ukudla kwaphela yonke into hawu kwafika intombazane segayi kwelinye ilizwe yafika hawu sesabanje sazokulamba sesancika ngendonga hawu akukho ukudla ukudla wathi wafika awunazi insipho ezazenza utshwala kudala
wasithatha insipho wafaka amanzi wathatha wafaka ebhodweni zabila wamphakela umama wadla waze umama wasutha wasikhathi umama adla uthwaliva futhi lephunga uthwaliva lephunga liqhamuka lephunga uthileza lephunga uthi wathi wabheka emnyango wambona nangeza uthi hawu mntanami wenzeni uthi hawu wafunda ndodakazi ngilambile bangezela amashinqa wathi amashinqa badla siyakhona wathi umuntu athinta amashinqa akangeni kulwamuze siyakona umuntu ashinqa amashinqa angeni umuntu kulwamuze siyakona wathi kodwa wenenhlanhla bangifike ngakahamba umphefumulo wakho khona abone sokuhlupheka sowuxakekile kodwa amashinqa akathintwa wasethatha induku wamnika wathi nayi induku wathi yabona induku wathi wahamba wathi phela isikhathi sakho sokuzahamba wathi uzohamba uyothendeleni lapho uhamba khona uthi bakuvuka amabhubesi uthi wakhomba le nduku uthi awulela phansi udlule uthi bathuka buqhamuka izinto ezizitha ezikuvimbela uyokhomba ngale nduku uyongena emzini wengcwele umuntu abanenhlanhla akubona bonke abanenhlanhla iNazaretha aligayi utshwala iNazaretha ngoba umuntu oseyiNazaretha umuntu osembonile uNkulunkulu ongcwele uthi ithile zoba ngcwele ngoba mina Jehova mina ngingcwele wena ufunze bani ngathina asabona abantu bakaNkulunkulu kodwa thina sesingabantwana bakaNkulunkulu amen ngathi sesazi kungaphakathi kukaNkulunkulu uNkulunkulu ekabula ujabula kanye nathi ende sidla amantabunga nje izolo sidla inyama abantu bangaphandle bomumlomo balambile manje nalesi suthi nje simnandi ngoyazilezo ngoba thina abantwana abalo kodwa manje abantu bomumlomo manje bomumlomo ngatahlaza la ngaphandle abayimapazana abayisebebulalene bazobheka insizwa iqethevu sihle namaketha khona kwazumula ngoba awudliwe uJehova ngamatabunga amen hawu ezayinhlilo Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wentandane ngiyabonga baba ongiphuba njengengane encane iBhayibheli lapho ngone khona baba uphozise Nkosi kodwa wena kuphela umthetheli lwezona wonke abantu abeze kuwena baba uzogeza abalele phansi kothuli lomhlaba wobona bethi bafuna ukugayela utshwala nje abageziwe kuphela thina silapha abageziwe abalele phansi kothuli lomhlaba sebeyahluphha ke ngoba baboshiwe babuya bazofuna utshwala siyacela Nkosi uba usipha amandla sibageze ukuze baba singene ezulu lakho singenasi singanalo iphunga yabonga Nkosi yamakhosi siyabonga amazwi amnandi esiwaphe umfundisi weNkosi Inkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sekhulu 86 sicela umfundisi uMnungwana siphumulana sona lesihlabelelo Inkosi izimbusise Nkosi usiphama abangcwele
nazi indaba engathandi nokuyifakaza ngoba ifakazo ezihlwele sihayi senkondlo evunywe zihlahla notshani umkhathi wayinanela ngenkulu inhlokomo Tukuthela umhlaba ngengcwele iziwa zomzinyathi zayithokozela abasemolweni bahlala amazozwane njengabemukayo besabe izulu edume phezu kwabatabetulu nabanyana abathathanga abanenhlahla abaneshobalo bedlula icaphu sebenyukubele benjengomncithe enhlanofundo Kodwa iqumukazi aqaleka cishe zabhokozela mzimile njengamabunga batabanga kasemesithwaliseleni ngomafuna undwengede inhlaba mhlokozi ehlekisa ngedlukulu isemanzini ikombe enqazi vele ayikhambe phalamende njengophakampi siphahla segama liyalo ukuphuma emlonyeni lasengenkabi enqabuke ejoni lesisele inkosi amaqadi Elikakhulu kwanye ibinazi kwabaningi sibhombe edume ngemuva enganele ithuma ngaphambili uyakwamanzi amanamathophe ebheshu nguyisikhwebu shawumzukulu kwabhombela ikhomba abantu bamathanda hliziyo bayabekhanqeka usala shawungqimpothi ulimisa abantu ngamakhanda njengabasola amageja sokuminyoka sagodola iphupha ingomane ibikezelo uthi ngisahleze emfitsweni dako kusothu khabinyana sasizoyikhotha imbheke yomile ibuka liyabuka gila iyaphindelela njengomshanele ledlula lufishishile njengelelanga imbuthuma xakabothi uzungoludlaba bophibalo mthozo amakhanda akabanike imlomo abathe ukuhlala bamgqishazelena msingwe ningizimu uyobuyelaphi ngentathakusa sixwayiso nophosayidlume abathunywa kwahlizengise babuya bengasahle kube ngephuka bengabhotshiswa senganekwaneni kungematala phenya sibona ukubaneka kwenyazi mbidi phethisiqala nyanga yenhliziyo ukhipheka sibisi wayithomahlethini wajengobhethu yabona yiso sigila mkhuba sikamapheka thulula uqufakaza qandi ikhanda wawusomjikitshela ngenhliziyo ezimpili ongeyogovu nenkawu ukwavuma yawathanda amafothiwo umsusa thulule zikhontanda lephoki iphiko likafetezile imphatha elifeteza amanga liwehlisa ngamanzi enkantolo umkhokho engivala umlomo abasethembe ezihle bekhopha ingqoqo amazinyo uthula makwande esweni umthuluso amaphephandaba asekela amaphekula kangakubhala ukuvathela kwathole limkeziki nomahlase ethengisa iplazi sinyelela ukuthula makwande esweni kuya kwathulise lese isoleso kuya kwathulisa ndeyisami imsilela ugatsho njengokhombe mlandela nyawo zinhle zamakhosi iqondo kwakhe ibunyawo mahlabane yayithanda ithendezo ehlonele enkulu otenenisa kamsila obheke ekhaya lethu omshambo oginizandla phezu kwenkosi yakwasibiya mcilise mgcumbuza abantu impinda nje bayimithomboyini ubambelele umthwalo uzima usekhanda nasenduneni yesizwe abantu nibambelele dandamani khathazweni unyazi lundakantaka ukubhabhathisa okonyathikazi ozalwe nomoya abanye besalindo abanye Obaba amadlala benobheka emhlofana msesikhwela phela udinge uyisisasi majolethi ngeli ukhodo kuzokwethula oshembone badlana semaphepheni amakhosi amavuka ngawodwana enjengenhlwa enquthi impiko umdudu wenkulu linganyothi sezakhelayo zithana imhoha nonke zinjengezikhe baleni omkhishwa qhube qhubukusho enqunqulu kayiceli yazenza Ezobanga kozophafu uqadi qakhela oqala inhlangakazi eguqela imadla kwenyukeni yokaze ehudulu uqhamuka fijelwa inkinga eyibuke yayibona eyinkinga ayibona ngaye bakhungekhe ngoba ngamthanda ubuka somejwayela usiyabe embabaza enhlangakazi uyabusa edlulele ngobuhle uthuma olubatsha sengamkhondo lobheke ethuthukeni usobahle osenhlizweni zamabadla segoli amkhoze emgibeni wajengamakatsi ulinda wakithi kube nosamangweni silinda mlelo zibuzobuya nabefundisi bathe kubuya kwavukuza umoya wamanga sidika mlezo wenkuzi uyadliwa uyehlula mntakahliziyo ubindo omaziphe omangobe basegibisila umkhitho wani bonke kusasa
uSimbusisi. bathi kusondela amakhosi